Henin kasngi kasipotrik Agos Hajar Arpuhun Rio. Hagabau Jumai ubajur balaki hagari Colombia. Hagaba ka jingya briu hadu menta kalakiu hadu kasispa andri pesangut. Kidurki ki video ki bala sapriang hake rinsan sosial media. Kelapen iya ka jing sirkai sisya hak tekeri na ka jing ki jong Jumai ubajur ubah hadu new pun saw magnitude. Kabala penlong ya ke ying paki dulan habun teli ki jaka ban kelon ban klem ban penlong ke jing ya briu ke sirkai hak tekeri Colombia. Kat kum ki kubor laong bahdu kane kapor hadu menta na kaliang jing nong pelaj im ki rescue team kidang wat ya ki badang sa ki ba ompar yo ban selut baro. Kat kum ki kubor laong ba ka jing ki jong ne Jumai bajur kari Colombia kala jur bah ha Bogota Medellin bat kali. Kum taruh hakum kene kapor ba Colombia kelamat ya kene ke jing jing jenjar. Hadu bah kategori lah happen benada ke state of emergency. Kum taruh ke Shakira kepada ke wei kenong ruai ke ba pau nampha bat kamtam ke jing ruai ke FIFA World Cup. Hakum kene kapor kam sengabjar kelami syakmat ban pan ke jingerap na keleng ke pertai ban no jingerap syakate keri jongka syakari Colombia. Kat kum ke siti bala tho da Shakira kalong kumne kori ba i jonga kata keri Colombia ka minsim jonga kan donlang bat pi iwei pa iwei ki bala mat ya kane ke jingpang ke jing ke jing jenjar ke landot hau ne Jumai kam tam bar kitu gilong ying ki bala mat ya ke jing dono ya ke ba i baton ki jongki. Kum taruh hakum kane kapor ngi baro kum ginong Colombia. Ngi tip ba kumno bangen wan cakmat bangen yakersan lem uwe ya wepat. Kum taruh kumju ngaru hakum kane kapor da ke jing ij da ke jing sngau lem ya wepa we ya baro kinong Colombia kepelamat ya kane kelanot. Ngen wan cakmat ngen ya kedup ngen yarap keliang uwe ya wepat. Kane kade ke message sengolem jong Shakira ya kilanot ki balamat ha kate kari. Ha kabada ki pauteli ki ying paki dulan jong kate kari Colombia ki balamat ya ke jing klemno hau ne Jumai. Kebala penlong ru ke jing ya pru padang kiu hadu menta kesngi kelapo je ke sispa andri pesangut. Bad bun ki wepat pedang sakut hak ba ke jing wat ke jing pelaj im kadang ya syakmat.